Nabi Habibi ya Muhammad. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita ketemu lagi di challenge kita yang berikutnya. Ini spesial request dari hamba Allah ya. Kita bawakan lagu sholawat Yaman shola alaika ya Rasulullah. Rahmatalil alamin dari Maher Zain ya. Insya Allah kita bawakan dengan semoga membawa berkah ya untuk kita semua. Spesial untuk hamba Allah. Ya man salut alal anbiya, ya man fil qamariya. Nabi kulil an salah. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah. Wa abi Badudka Sayyidi Salatu wassalam alaika ya Nabi Habibi ya Muhammad. Muhammad Habibi ya Muhammad. Ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Ya Allahu ala Muhammadiyah, ya Kulul bana bil Quran. ya Rasulullah bi ummi wa abi Badudka Sayyidi Salatu wassalam alaika ya Nabi Habibi ya Muhammad. Ataika bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad. Ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul bil alamin. Muhammad rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Muhammad. Ataika bisalami wal huda Muhammad. Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Habibi ya Muhammad. Ataika bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad. Ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Terus halo, semoga terhibur. Maaf segala kekurangannya karena baru hafal. Lama tidak menghafalkan. Lama tidak menghafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf ya. Alhamdulillah.